bersyukur nakaslem jong unongsan hima. Ubak pensingan NSA mubade Deputy Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uloong. Badan kibayo olok da kibere kibamde ki Khasi amla aman ai ke kur sernat latang urang ba kur. Baru tau orang ba kur udai ubala thungbet ka kur bad bala pen scam de District Council. Ya kan ula pen pau habau ai jingkren ke jingelang pelai pai ba ya geriti terekam jong ke dorbar kur kharjana mentak sngi nyoterik no pra arajar arpusau kabala penlong ha kasnong umsau so yong blok ha kajing don lang kirang ba kur kharjana uba PL thaba acting lingdo hima so yong u presiden ke senjuk kirang ba kur kabri u nyotrep sengkemi uba khar pran bat kiwei di uba pensnga nyolo ongru bahagi ni kindiat sngi don kibakam haba ka kemi bat ukupa kidai ki barjela henrai tip manu basan rang ba kur haba ki kela jat Khasi. Kum tahu ba pensingan yuloong bagi jingwan rak ke District Council ia kini kaan haga bedai bat ki dorbar kur kalong bandang ni syakman kat bempat jet ke dorbar kur bat kat bempat pen scam ke District Council yu rang ba kur anam itu ya kata ke jingsoy rang ba kur. So kalau ka ikay ka pangisukman niya bag kanigas step yung ka new tarik yung liugnay December arjan apusaw hangni hasnang umsaw ada kita nungkap yung kiniki arirang ba nadu presiden yung kasunjuk ki rang bukur ke liu new tap ulo lendo yung ka himaso yung nangta irirang ba yung ka berbarkur kharjana ngapain benar pementakas ni ngilapalai pak ba ya kan ni ka rite kam jong ka berbarkur kharjana Kajimut yung ka Khasil Autonomous District Council bagawan ra ya kani ka an bayadai bat kidor barkur karon ka daw kumbala kren mentan na kinung kren basyakmat katingkur bat kate kurro di bansay ni kan syai aga section khatsan subsection F jong kani ka an jongi ka baong bakarai ka bakut ya ka tingkur bat ka tekur kadai ka dorbarkur kabamot way la barai ka dorbarkur kat kum ka kadanay dakilay shano ki kut bakter kinito nang ni sakmat kadai ka kamram jong ka way pa ka way ka dorbarkur ban register ya ka kerteng jong ka kur ha u registrar jong ka district council katkum ka section khatlai subsection RA tabakan syai bahap ban register nongkong haga section khatlai subsection RB pinsayo ya ka certificate of recognition na u register jongka district councils kabamut kiti bandon ha ka dorbarkur ya ka certificate of registration of recognitions knang ba kata ka dorbarkur kadai ka dorbarkur bala itu dagaan bala itu dagaan kiwe ki bor lese kini itu ya pi tam ya pi kum ka dorbarkur basyong an kadi ka kamram yung ka dorbarkur kung makaraong kung ka section khatsan pra ba khatsan R kabapili bandon ya ka constitution kabapidan mapi snautenat ba ka kur kharjana narus ng arjar khatar darbangla kila shna ya ka ritri treikam yung ka dorbarkur Bangangit ba arjar khatar hadu arjar arpusau menta kilabun ki amendment gabungot ki banang pendak banang penbiang ya ki jingtuna dengan polis namarwa arjar khatar hadu arjar arpusau nasarai bisna yiru kan simpor kendia katu ni ban polis namar bahap pendak ki nasum tu bakane kalong komplit lasi ke biang hagilan barok Bat kani ka
Riti trikam kumbang laong pi hadin balayo ya ka approval na usap registrar na registrar kata kala syong ai kai ko pito kala syong ai mbei ba itu tang mapi wa ka high court ka itu bagadi ka anjong pi wa ki district court ki itu bagadi ka anjong pi kai ka pirai ha ka tung ka te ka an ka syong ya nalor kata kadi ka kamran jong ka dorbar guru banjit ya orang bakur katkum ka section khatsan subsection pra pihak banjit mapi ka dorbar kur unu orang bakur kabuar ka jong orang bakur ka syong mapi ka dorbar kur ban ai ya ki guidelines ba orang bakur ulah bantrikam kita buat yang kata ka kendon ai boleh orang bakur bantrikam nio ban approve da registrar dong ka district council ka ban approve dan par syam ai sna mapi ya ka board ikam jong orang bakur pak sangi usop registrar un penskam dan kala syam ai ya hangni isutu ba ni hang ba ka ka batile la ka barit ne ka bakrau kan syong nia Lesi don kiba yo log iki bomdei ki kasi. Nga ban issue ya ka clan certificate ne ka kur certificate like tang orang bakur. Utar orang bakur uba la tung na ka bakur la penskam na ka disi council. Kasi kini shor jong u ka jing soi ju ka shong ai. Bom pagat kata kalenti tami sulit syakut la arep. Namang isusi bahak ini ki kendiat sini tenteng ka kemi ka dekhar upau dekhar tiap mano basain dan bakur itu ada kasih kembali nyawan rakyat kan minta kalau em nangis sakmat kat bom padgit ka dorbar ku di orang bakur kat bom pat penskam ka disi council nginom itu ikijusoi jongkiran bakur kabut nginom don syuk istaf style dan bakur dibakam don teng kawai ka longying kayo yo uwi orang ba uyo ya ka tengah ka bomdei ka kasi usain tang utu buri bakam orang bakur kamkip da ka dorbar kur kamkip da orang bakur pelun jo ka dorbar kur pelun kataru kanum syong an nang ni sakmat tang orang bakur bagi da ka dorbar kur ubala penskam da ka district council uta ula bansain ban ayaka certificate kur tanpa banyo ya ka jinglong itu kung gawin na kijat kasi don kamro ika to bangyong tanggay kam dari ka tanggay ka bangyong ba kap datang hat banda kenya banda kriam sta lika jong ka ngano ka jingjer jay ka ba ngila ban itu ya kikat kung ikendon anjong ka district councils kata daw nang ni sakmat bun ki iba ban bud tik patik kenang ba kan nomara kan no gaji dia bala da kan no gaji ya kajian ya sia kaji di tamkur ya sia peden tikur kadidang kador bar pulun jong kador bar kur kabanrai berkabarai maka kalong final masuk balik jenos no namara itu ya kada kaan tangba kadang don sa kawi galenti ya sia imdahun ba karai kador bar kur kinwan sangi haka tribunal ki bagiong ban apil ya kata ban tribunal dan sarai pada kasyongnya ne yang barai ka dorbarku madon teng kamsyongnya apan li akar kedan bahlor kata ka di section arko jong kani ka akajumi nanti sakmat ya police section ho ya police subsection an nembar kat no ka barit nembar ka paragraf nembar kat no kanang bandaya suruh tinang ka pojungi ka rai pi kat ubah section kat dalil satu ai kudu to ke larai daga ai mali ai kudu ngiram baris kata haman lagi jingile namar bangim don ka ai besai ken mau ajar khatsan rai ga hai kut kirang ba snong ki sodar snong ki menteri snong ki sim ki serdar ke maksud bantrikan bansil hanau basil ai certificate snong snong sakem sa set patok dikenal mahajar
kat sau kat san ba usordar juga senang wakan usah sepatok adusi ba pli ba usanya gawe ka kuat ban pensisa ba kadi nong song senang akan mau go pon nang siam ya kilak ngut kimi di bai ba hapo polo namar bom don ka anu kasai ndai sutrat pagilai Supreme Court tang mal sistem asin hearing Ongga Supreme Court melawan kan nama gasik situ juga District Council kilendo kiserdar dong kihima dong kisiem dong haradar itu bakilek maki kasong nang ne sakmat ka anya kmat ban ya henia hayo amat pran klem ain tungit janga empoi sibo kalau nang tang sigenten do lapotek gitu takadaw nang ne sakmat ki dorbar kur kin hapan ban seuto ni sapun kelak hasi ya kaneka Khasir Autonomous District Social Custom of Drainage Act Amendment Act Arajar Arpulai kenang babaho kini tiplot banom le tam mano manuru namado le tam hal dor barkur habaya song kai ha po jaga ya tok ya pro section kata iwan le tam katakan ya rap sibun na benda di nong section lani kat priti tekam jaga dor barkur khajana ke jongfi ai kublai ye piru ginet iba per ngamdai beliau keranjong dengan sekerantang kimat ngai kublai kerpang ru ye ba biti khajana bolong perlok beri mahajana ibla amene ki jingruai ke kerpang rendang subang ba klesibun ba khajana na kalian kesunjuk nyora ki kublai ketbok riang ye pi ka dorbar kur khajana langba ki khat asnam ibla lek hagba pila form ka pelong ya ka dorbar kur khajana lalu kesam ada khat ar mentala perat khat asnam Pilong kumni kumba pilong. Dan kalian kesulit yang orang kalian kublai ke bok riang, bapin nang roy nang par, bapin nang man kerhai, bapin nang roy porum pare, hagi tunum ki kendai, hagi yang barok kamtang bangin ya kekia, syaki dobar kor. Kerpang ke bayi bap sengai kum deputi siam dan mahkamah, hagi kendat sini dan pas ki an ki beper, kepala asan du gubernur, bantek song ki kur beper, hagi beri unya trap. Nah kalian jungi ke senduk yang bakul beri nyutrap ngilapin kai di snat rekau ke beper haga ni ke rikasi jantia jungi idang sa mata satang gawai ban penka ban kata ke Eastern West Kasil Hamairang baro ba rilum jantia na rilum na Tamri Boy na West Kasil Southwest ba kungta dokter mentai dan sa kata ke setang ke Eastern West Kasil bengi form yik snat rekam jong ka senduk irang bakul kendiatkan soit tamban pentek syaki ka dor bakul khajana balasang ye ka senduk yang bakul ke beri utrap hakan nyau trek ukulal kuat custom arja ka kendai baru presiden berkong do udai ulit HS selah bareng selam squad ye nang ta hadir ke klan da jo yang selah ilayo sa wei pat presiden badi urita judge jo da district session court baitai di ba harman nongrum ila klan no mentala jam asdam bat age nang ta ila kentiu penjaga kum presiden menta badi lami ke senduk balang ba ka jingjale di jingi menta ke bang kenjo sansdam haka nyutri ukuran kuat ada arsan ngidu sibun kijing kamu ngiya ti ke sunjuk kai tingtu kamu kusan ji sunjuk kolong bantek song iki kur kijai ki berarti ka beri unyau trap palat lai hajar teligi kur kiran ka beri unyau trap bat ka tingtu kamu kusan ji sunjuk kolong bantek song ban pulang gawai ban pen penek susah ya kiriti ki ustur kampam ke bangi nisumkur simjat naga kami matrilina society ni penek ya tak bentah Ulong kumak hendai entai kebelam di gelang suagi man suagi. Baik kalau din mana jingiru, lihat sini dang buat ikan ikan riti ke bang simjat ni kat ni.